Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngize sicela kuwe laphana ukuthi-ke uma uthi usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke uthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke wenze nje okulungile-ke la ungixhase ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje okushini nesenti-ke lemnyama-ke khona ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizolo kulethela zona ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli. Udaba kulethele lona-ke namhlanje sekuvele ukuthi-ke laphana-ke siyagqilaza ngempela-ke MK ephalamende-ke lapha kwavela-ke nokuningi kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi sekuningi ukuzwa ngamntwana nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzwele wena-ke laphana ukuthi iqhilaza ngani-ke la. Mina ngicela phela mase uzwile-ke le video ngene-comment section-ke ufushe uvo lwakho-ke bese wenza okulungile nje ungixhase ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kushine nesenti-ke lemnyama-ke nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly uyengane zakwethu. Angazi ukuthi senike nabona yini MK eParliament. Kunale ngoma yeMK MK. Iyasithela isibhaxo bhaxo. Iyasithela ijele libhaxo. MK isivulele isibhaxo ke manje. Kunalabantu abasheshe bahleka. Kanti hayi bajahile. iMK bafethu is barely a year old iseParliament. They were still finding their feet. EParliament kunama portfolio ahlukene. Umuntu nomuntu uplaced kule portfolio nomunye kule portfolio kanjalo until they find the suitable candidates for each and every portfolio. So you can see now ukuthi we are moving towards the right direction. The only problem ukuthi inkomo bisathuka isisinga vele bebesafika eParliament bezama ukuthi bazithola ukuthi mina ngifitha ngakuphi. Manje njengoba sebezitholile niyayibonela nani nisuke najaha singazi ukuthi nijaheni benijaheni vele khulumani phela lo doda kade nokhuluma even ipresident yeEFF uCIC nabangani bakhe becindezela iMK party lapha eParliament. Even some within the MK party were also doing the same. Benikwenzelani lokho? Nikwenzelani ni MK niphinde nani nizocindezela MK eParliament? Nithini ke manje? Ningabojaha. Fundani ukulinda man. Hey. Ave nijaha izinto.